Ini trading license. Ini nak yang seng kembang seng kejuya nak por ban kendra. Ini ka trading license bok kunjuk ka label license. Ini sengi entah si Patrick jam Julai arja upsal kempau ju sokmen yang di department fair lawan ban dan rekat lang ini sengi naduk ka Shillong Municipal Board pada ka KHDC na ka labor department kunjuk na food and safety. Bat ni iba hakni ka jingkra ya ka trading license bat ka labor license ni si ibun ba ni lap babun ba ki dukan hakni ka than ni iba kidan ki dukan ki bamdan ya ka trading license bat kunjuk ibun ba ki dukan ki bakam renew ya ka trading license la kumbasis nam